Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Haka arpau tarik mentau benai rempang ke West Castles District. Kalayo ya ke Ïing Siong Bishar ke Thymmai. Ne ke Ïing Treikam Thymmai jong ke District and Session Court. Ke balatei haka jinglot ke balakot khat khandai point san klor tingka. Ya ke balas dang bantai nadu usnam arajar khat lai balala ban pendap hau ne usnam arajar khat nyo balala. Ya ke ne ke Ïing Thymmai jong ke District and Session Court. Ke balabai tingka bantai leng baka skim ke balayo na ke sarkar pleng. Haka ne ke sngi lawan play perda da Chief Justice jong ke Ïing Shari Meghalaya High Court Utarun Agarwala. Ringkat ke jingdan lang u judge jong ke Meghalaya High Court usudi Peranjansen nang ta ke District Session Judge Nongstoin ikong jirani bat u Deputy Commissioner jong ke West Castles District u Arun Kumar Kemvavi la pedang burami kini baro di kijingrai ba kijing syatan rai ukhasi na ke kenhon jong ke sang samlas nong mauyong pendeng rei bat kejingkren pedang sobhapat layo na Judicial Magistrate jong ke Ïing Shari Mairang uji marang hadin ke jelang bersipor u Chief Justice Tarun Agarwala kum kadak bala pelepat ba yakini ke Ïing Thymmai jong ke Ïing Shari District and Session Court ulak hab yo ribon bat jure bro ya baro ki kamera Treikam jong ke ni ke Ïing Shari. Kids can also sit. All the children very